барои падару модарое ки нисбати фарзандони худ бепарво ҳастанд, шояд масъулияташонро ҳис намекунанд, серкор ҳастанд, бисёр ҳастанд ин гуна. бубинем бисёр кӯдакон ҳол компютербозӣ ҳоло сахт оиди ҳамин чиз рафта истодааст ки ва ба чанд ҷиноятҳои вазнин ҳам оварда расонид. мо ба падару модари онҳо чӣ гуфтанӣ дорем ки то ки онҳо ин чизро лаҷоми фарзандони худро доранд, то ки огаҳ шавад пеши падару модар намегӯяд нисфи шаб шуд бачаи ман дар куҷост, куҷо мегардад ва муҳим бо кӣ мегардад. бале, дар ҳақиқат фарзанд барои инсон ин атои парвардигор аст, ин неъмати бузург аст. аммо дар баробари неъмат будан дар ҳақиқат фарзанд барои инсон амонат аст. тарбияи ӯ, хӯрдани ӯ, ахлоқи ӯ, ҳамаи он пурсида мешавад. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки куллукум роин ва куллукум масъулун ан раъияти, ҳамаи шумо масъули зердастонатон ҳастед, масъули фарзандонатон, хоҳаронатон, духтаронатон, хонаатон, ҳамсояатон, ватанатон ва дар умум масъулиятҳои зиёд доред. пас мусулмон бояд масъулиятшинос бошад, махсусан падар. бисёр дарднок аст, аммо дар баъзе хонаҳо падар вуҷуд дорад, аммо нуфуз надорад. падар ном дорад, аммо хуб гӯем ки ҳеҷ мақом надорад. падар масъулияти худашро фаромӯш кардааст. дар баъзе аз хонаҳо фикр мекунад ки фақат таъмин кардани хӯрокворию молу дигар масъулияти ӯст. фикр мекунад ки тарбияи фарзанд чи аст, дар уҳдаи ӯ нест. ҳатто пеши падарҳо бахшиш нигоҳ кунед, аз фарзандони худ метарсанд. Чӣ гуна метарсанд? дуюм, ҳатто баъзе падарҳо назди фарзандони худ забонкӯтаҳ ҳастанд. равоншон мекунанд федератсияи Россия, пул кор мекунанд, ду сума ке мефиристонанд, бо ҳамин восита падару модар чай забонкӯтаҳ мешаванд. дигар гап зада наметавонанд, дигар наметавонанд насиҳат кунанд. дигар дар зиндагӣ дидам хело зиёд ҳастанд. бале, дар ҳақиқат вақти инсон аз асолати худ, аз ҳувияти худ, аз имони худ, аз худошиносӣ агар дур бимонад, дар ҳақиқат ба ҳама торикиҳо меравад. падар бояд сутуни хонадон бошад. агар ин сутун пойдор бошад, мустаҳкам бошад, хона ҳама пойдор мемонад. агар ин сутун бишканад, деворҳо дер ё зуд фурӯ мераванд, фурӯ мепошанд. пас бибинем, падар бояд масъулияти худашро бидонад. масъулияти аввалини падар чи аст? бояд барои фарзанд модари хуб интихоб кунад. бояд номи неки барои фарзандаш бигузорад. бояд фарзандашро миллату динашро биомӯзонад. ахлоқ биомӯзонад, тарбияи нек диҳад, ахлоқи ҳамида биомӯзонад. яъне фарзандашро дар роҳи рост роҳнамоӣ кунад, кӯмак кунад. дар ин ҷода баъд муваффақ комёб мешавад. пас бибинем, вақти масъулиятгирезӣ мекунанд, як шахси назди пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам омад ва гуфт ки падари ман моли маро мегирад. падари ман моли маро мегирад. пас пайғамбар дар ҳайрат монд, гуфт падаратро садо кун. вақти падарашро овард, шинид ки чӣ шудааст. гуфт ман ин фарзандро бо тамоми меҳнату заҳмат ва чӣ қадар азобҳо ба воя расондам. ҳоло ки як марди ҷавону як марди тавонманд ва метавонад ки барои худ як музде биёрад, ба хона музде биёрад, пас барои моли худ чӣ мекунад? тангдилӣ мекунад. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд, чунон рӯяш сурх шуд, чунон ғазоболуд шуд ва гуфт ки чӣ? дуруд бар пайғамбари худо фармуд, анта ва малука ли абик, эй фарзанд, ту худат ва тамоми дороият аз падарат ҳастӣ. бояд падар ҷойгоҳи худро гум накунад. дар кадом ҳолат гум карда наметавонад? дар ҳолате ки фарзандро тарбия кунад. ҳоло мебинем фарзанд вақти хурд аст, пешаш меояд як саволи аз мактаб аст, як саволи ахлоқӣ аст, як чизеро намедонад, мепурсад, ин вақт надорад, вақт намеёбад, вақт ҷудо намекунад барои фарзанди хеш ки ӯро дар роҳи рост, дар роҳи маърифату фарҳанг дин чӣ кор кунад? тарбия кунад. вақте ки вақти худро барои фарзандон ҷудо намекунад, бадагӣ аст ки вақти фарзанд ба воя расид, дигар ӯро гӯш намекунад, ӯро эҳтиром намекунад. пас бояд падарон ҳама вақт эҳтиёт бошанд.
پیش از همه باید از فرزندشان بپرسند، بدانند که با کی دوست است. دوست این انسانی است که انسان رو کامیاب در این دنیا و سعادتمند در آخرت میکند یا بدبخت و شرمسار در این دنیا و آخرت میکند. در حقیقت وقتی ما قرآن رو میبینیم، خداوند جل و علا وقتی در سوره مدثر در موضوع انسان و دوستی خوب صحبت میکند، در موضوع قیامت صحبت میکند، میبینیم یک انسانی دو دوست، یکیش صالح و نکوکار است، داخل جنت است و دیگری با گناه و گناه‌های زیاد باید سزاواری چی است؟ عذاب است و در مشقت و در آتش جهنم است. پس وقتی انسان صالح بعد از خانواده‌اش، پدر و مادر دیگر، وقتی دوستش رو میپرسد و سراغ میکند و نمییابد، میگویند که دوستی تو باید سالهای زیاد در عذاب باشد تا اینکه پاک شود و جنت جای پاکان است. میگه پروردگارو من از تو دوستم رو میخوام، دوستم رو نجات بده. وقتی ملائکه ها این دوستی خدا را از راه آتش جهنم برمیگردانند، اهل دوزخ هم میبینند، جهنمیان هم میبینند، میگویند این رو کی شفاعت کرد؟ چی سبب شد که این انسان باید سالهای زیاد و طولانی باید میماند از اینجا نجات یافت؟ ما لنا من شافعین. وقتی میگن دوستی صالحش شفاعت کرد نزد خداوند، میگن ما لنا من شافعین با صدای بلند، نیست کسی که ما را شفاعت کند. میگن ولا صدیق هم، یک دوستی صمیمی که در این روز وزنینی دستی ما رو بگیرد. در حقیقت دوستی صمیمی و دوستی صادق و دوستی صالح انسان و آینه‌وار است. بدی انسان رو، بدی دوستش رو در تنهایی میگوید و او اصلاح میکند. اما دوستی که خود را به دوست وانمود میکند اما دشمن است، خطا رو میبیند، گناه رو میبیند، غیبت رو میبیند، بدی رو میبیند که در باطلاق گناه ها فرو رفته ایستاده است و امروز و فردا هلاک میشود، نصیحتش نمیکند، خطایش را نمیگوید، او رو باز در همان بدی ها تیله میدهد. و میبینیم یکی از پشیمانی های اهل دوزخ چی است؟ آنها میگویند یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش و صد افسوس پروردگار، ای کاش که ما این انسان را دوست نمی گرفتیم که به سبب همین دوستی ناباب امروز در آتش جهنم قرار داریم. پس از فرزندانتون باید همیشه احتیاط کنید که دوستان خوب داشته باشیم، آنها رو از انسان‌های بد دور کنیم و خود دوستان نیک داشته باشیم و دوستان نیک انتخاب کنیم. بزرگی میگه تینتی کش تینتان از تینتان کج می شود. همچون کفش مثال میورد، همچون لباسی که یک سال به بر میکنیم، چقدر مغازینا جستجو میکنیم تا که خوب بهترینشه. در دوست هم چنین است. وقتی من همین قصه رو شنیدم برایم بسیار خوش آمد و در حال در پای دوستای صالح، چون گفتن که وقتی دوره می نشینن در بهشت، بعد از او پرسیده میشه خدایا میگن آخه دوستی ما در اون دنیا همراه ما بود، اینجا چرا است؟ آنچنانی که شما گفتید، مفصل گفتید، کوتاهش که یک دوست سبب می شود که ما را چی؟ از جهنم برداشته بشه. یک دوست. اما امروز متاسفانه دوستای خوش آمدگو زیاد داریم که خوش آمد میگن، دروغ و راست. با کمی اگر خدا نکند که دولت دار باشید، پول دار باشید، تا اون اطرافتان همه دیگر چیکار میکنن؟ شما را کشال به این سمت میکنن. اما ما در اینجا میگیم که مردم چشمانتان را باز کنید، اطرافتان را دوستانی خوب گیرید تا آنها سبب شوند که شما را نیز کشال کرده بگیرند. زوری مژد از وحدت انگشت ها آید به دست، قوم ما را از پریشانی نگه دارد خدا. آمین. ما بخیل شدیم. ما بسیار چیزو در ما است که طاقت یک پیشروی دیگر کس را نداریم. میبینیم یک کس موفق میشود، در حال چرا او، چرا من نه؟ در هر کار اون بخل و کینه و اون چیزهایی که در ما هست تا جایی که این را میشود به دوام و بدل گردانید. اون چیزی که خدا دوستش نمیدارد
ба ҷои ӯ гӯяд ки худоё барои ӯ додӣ барои ман ҳам деҳ. ин мешавад ба дуо мубаддал. барои ӯ кардӣ барои ман ҳам кун. ин дуо мешавад назди худо ки худованд ин хатогиҳоро ислоҳ кунад. بله به جای افسوس خوردن و حسد ورزیدن و چشم به نعمت‌های دیگران افسودن، انسان اگر بگوید اللهم بارک له، پروردگار به او برکت بده و پروردگار اگر نیک است به من هم نصیب بگردون، این قناعتمندی و خاطر جمعی و رحمت پروردگار دل انسان را فرا میگیرد. در این حال پس خوشنود و خوشحال و راضی و ممنون و قناعتمند از پروردگار جل و علا میماند. در حقیقت حدیثی زیبایی هست، در اخیر میخواستم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب الله له بكل مؤمن و مؤمنة حسنه. هر کسی که از خداوند جل و علا برای مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت و آمرزش میکند، طلب نیکی میکند، کتب الله له، خداوند جل و علا به عدد هر یک مرد و زن مسلمان مؤمن به او نیکی می نویسد. اگر می خواهی سعادتمند باشی، اذا اردت ان تسعد، اگر می خواهی سعادتمند باشی فسعد الاخرین. برای سعادتمندی دیگران کوشش کن، برای سعادتمندی دیگران دعا کن. ملائکه‌ای هست موظف میگوید پروردگارا همین نیکی و همین نیتی نیکی که برای برادرش، برای مؤمنان طلب کرد، پروردگار برای اون نصیب بگرد. وقتی ملائکه برای انسان دعا کند، شکی نیست که اجابت می شود. موفق سلامت باشید.